Ja sam, dok sam bio u zapadnoj Slavoniji ratištu, imao običaj da kažem da se Jugoslavija, Srbija i Bosanska Krajina brani tamo na Savi. Odavde sa ovog mjesta u ime boraca specijalne jedinice za specijalne namjene i svoje ime ja Srbima u Bosanskoj Krajini poručujem da se Bosanska Krajina brani ovdje u Derventi. Poručujem također da se ne plaše ustaške gamadi, jer niti su tako strašni, niti su tako opasni kad se susretnu sa neprijateljom ravnim sebi, sa protivnikom ravnim sebi. Mi smo to neki dan dokazali kad smo za samo 2 sata uzeli kompletan grad. U isto vreme, dok je Derventa u široj okolini bila pod ustaškom čizmom, Milanković je dobio novi zadatak od svog korpusa, a to je da sa jedinicom Kninđi priključi se Martićevim borcima i Talićevim vojnicima na proboju koridora. Bio je to početak juna 1992. godine, onih dana kada je 11 ustaških brigada iz Hrvatske prešlo Savu i okupiralo veći deo Bosanske Posavine. Ta blokada pretila je da uništi sve što je srpsko, i živo i mrtvo. U Banja Luci su u bolnicama počeli da nestaju medikamenti, da zbog nedostatka lekova i kiseonika umiru i bebe. U Krajini je život krenuo strmoglavo u potpunu propast. Mnoge namirnice zbog nemogućnosti dostavljanja ponestajale su. Sve je govorilo da životima ovih čestitih i hrabrih ljudi preti najgore i sve je mirisalo na smrt. I zbog toga i činjenice da Krajišnici ne trpe ropstvo, da Srbin više voli grob nego li biti rob, i to nije parola. Milanković je sa Knindžama stao u prve redove na proboju puta prema Srbiji, prema Beogradu, odnosno prema Jugoslaviji. Glasno je rekao Martiću i Taliću, tim srpskim junacima: ja sam sa vama, rame uz rame, i zajedno ćemo izvojevati slobodu. Koridor života mora biti slobodan. Ne idi sredinom ceste, jebem ti kruh krvavi.